nakhabole muloli wanje mulisi wanje awesa Nyota TV mirembe munonono nakhabola karibu khando wakati kuli Nyasaye kuli nondi Nyasaye kale bunyali nende bulamu khoyo tukulinde khoyanyanga khwitsomnye no khusoma likhuba lyeli bananganga mwirwazi Isaac Luseno ningambanga mu kanisa la Upper Room Mirale Ministry khulabonda balanga wa Ithaka nende hasi wa Bishop Patrick Stika na nakhabola karibu kwa kunyola likhuba Nyasaye kuli nononde na tukunanya nomuli khola balanga busubiri nyanga khwacha kulikhuba busubiri nyanga khwenza mu kitabu cha Yohana 11 lubaso la 38 na 9 Yohana 11 lubaso la 38 na 39 Evangeli bolanga lwa Yesu yali nabere muno mumuwe kwekwe khande yatuha hashirindwa shenesho shali lihanga yua khandi lichena lyali nili khunishwe mu vinjiriri bishirindwa sana Yesu yababolera rulitseku lichena ile Marita wale nali mbozwa wa Lazaro yabolera Yesu mwami matuka khabira kanne khurula nokhumura muchilindwa bukundu bulaunya butamano muno khusale Nyasaye nakhabola na asante khwitsominyanga khobola mbwa khwali tukule nanonde khwakhisa mu studio wa Nyota TV khanda khwakhonyera khwekala kwa Nyasaye itukhulire okhoyanzire khobokhonyera khwekakho makho kola mbobo nakasali ubena rokhongoza ubetsengulu mukhongoze rokhaka makho kenaka khobokhonyera khonyera bulamu khobokhonyera khona usubiri chira yibi bona nsengulu na unaenda bunyali makhulero Yesu Kristo khusala no khusubiri amen nyanga khulomeli khochira busubiri na busubiri nilikhuba lyenyanga lekhonye buli wosi wamanya Yesu Kristo chira akholanga mukho khuchenya khoyabo musubiranga lokho kusoma mubanjiri khwanya khulole mundu wabalanga nga Lazaro nikhwere buchatiru chira busubiri Lazaro mukhuranga yali mulina wa Yesu yamanya Lazaro alwalanga shama nacho mulana alwalanga tawe Yesu yamananya habari Lazaro mulina wowo umwatende ne sasa uruli uhuzi Yesu shamanya nasi tawe yamana nasi na hukamba nabora bandu mukho Nyasaye nabora bandu mukho kuzi mwikulu lakini abole Lazaro nomulwale shiasi tawe Lazaro yakhakhutsa shiasi tawe Evangeli bolanga yatsera hukamba nabole wa Nyasaye lakini tukolia khanne ne bayebera nje Lazaro Yesu amana na lombe safari atizanga hango anga Lazaro shijara Nyasaye akholanga mukhokeke munjira ya mwanadamu na kumanya tawe yamana to hao angoye nao Evangeli bolanga Lazaro yakona mushilingwa matoho kanne na matoho manyeshi chira mbere kwa no kwaza kwa khonoha kwa kharanga hunya ne bolanga rabo mna mushilingwa bara kumbaka lichena liana bakona kabisa babo Lazaro koko kawere khokhone kabisa bara khuli chena khalawonde nawo tsena khunjira otawe bara khuli chena likale munonono Evangeli bolanga mana to hao yakatoha ngoye nawo yamana bora ruzikichana kushirindwa nyanga kubore busubiri ni shendu shetsengulo sana maisha kwa Kristo Evangeli bolanga Yesu nakabora rulizikichana kushirindwa
muhana wanga Lazaro obalanga Martha yabora Yesu mundo aunyanga yakuna musindwa matoko kanne bukundu bala malawana oino muhana wanga Lazaro nyanko bora nunundi hunaenda pando karibu mbona nabo bamenya nabo banyala kuamba hana banyala kuleha lakini Yesu yizi nende bonyi Yesu yizi nende tsengulo tya Nyasaye lakini muhana wanga Lazaro abalanga oya unyanga shama naranga kuruka na bole Yesu wakiza asante muna wakatuha bara ukomleina oberena khobora lwango yitsa tawe khobora yakutoyisa tawe wakiza sa yakhaba mishina matokana uyisokola jina muda unyanga lakini Yesu nabola mboli murutsi kulichina ichira Yesu akolanga mukhuba kuchinya shakolanga mukhuba khole khusukana kananga tawe ni Yesu ni nyakolama diko amashakeru lazima khubanende busubiri ne kunene mukhoberera mukatuka bondo onyala bandu bakhwambana bandu bakonza wala mundu ya unyanga omakonenda bandu manyi uri yawo ya wakabana mukho matimi kaene ese ndo buli kazi manyi obera mundu bora bwana nenye ukhonye ko bandu bakhoza wala mundu ya khuchunya lakini kunene mundu mulla ana solution mashakoko alangongo Yesu Kristo khalobe no unyanga yitsabuzwa sira yitsanga itoko ya Lazaro aunyanga yakuna musindo matuko kanne mahuko chenya sana lakini yiza namanyi Lazaro arula musilindwa abe mulamu khotera kusoma liyandikuru walanga Yesu yamubolera shimbere ni kubolere ndi niba onyala khusubira uliza kholola buhumi wa Nyasaye Yesu amboranga nakubolera niba ulasubira ulalola buhumi wa Nyasaye ambora chara mwene bolanga Lazaro aunyanga Yesu nakamboranga no subira ulala mukho kuchenya lakini yibere kala kusubiri awalanga mundu aunyanga Yesu amboranga no subira ulalola mukhuwa ko kuchenya kanya saya khola ichira bunyari bosi bunende Yesu Kristo Yesu anisengulu Yesu ano bunyari mipango cha Nyasaye chimpango chomundu tawe bado ne mpango tofauti mipango cha abantu no khumala mipango cha abantu khubetsa hasi khulaze na utawe lakini mipango cha Nyasaye no khuchengura yani Yesu itanga Lazaro ali mushilindwa na shilindwa kama nyanga unyala kubona nde yali fulani kusumbulanga maybe walwala maybe bole kasi maybe no mask no kusumbulanga maybe no bulale wako no ulowono bulale bana wakala unyanga ebiri wabandu lakini Yesu lo yitsanga khuluza wone nawo lishitira ulula wone nawo nubusubiri mandika kuboranga Yesu aboranga Martha shekhubolera ubenende busubiri sitira bende byosi bekhole hanga mbusubiri likwa Nyasaye lekhola ngekase mbulambweru nokubanende lisubira nokusubira Yesu akhola ngamo kuchenya kama ngalimwa makhoba kana kekhole hanga lakini kubana busubiri tawe shikanyira katawe ne bantu banyishi wala busubiri lokusalanga lakini shikwana busubiri tawe kenyanga kusale nokubana nende busubiri makusubiri kwa Nyasaye lekhola ngamo kuchenya sitira Yesu ni yakitsa yitsanga ne solution mashakoko shikana khubana nende busubiri Yesu amboranga shekhumorero bene nende busubiri lakini manda bolanga mundu ya unyanga nyanga wore hanu unyanga Yesu shaura bukundu tawe akhulolanga manyamwana wewe akhulolanga mundu wa Nyasaye nyanga are achinguli amure abonale yena mali ndikolo bolanga kwanga libola linangwa namanya ndi umali humbulisa namanya ndi shakhase khosi umbulisanga nabutswa bolanga yaka khukhonya bandu basinjire hanu hu busubiri basubiri ndi nivi wanduma lwa Yesu yali namali khubola ndio yalanga numuoyo mukali Lazaro rula mushilindwa Yesu mana bola Nyasaye wandu tira Yesu anisingulu na bola rula mushilindwa Yesu anansingulu Yesu anaenda bunyadi yamana langa sana mbora rula mushilindwa yamana rula mushilindwa meno
neita ilwani nyakala mushirini yamana bola vandu bambolole hunende bandu babuwa hunende bandu babira mundi bitinyo lakini Yesu ne yakhisa bindu byenevo arulizao bindu byenevo amanya arulza kuba kwa baba la khole chala yalo musindwa lakini aloma nabo hirui chala chande tawe chala lomo metawe balba mbo imbaka murui bambo imutesanga lakini Yesu yamana mbora bandu bambo hayabo bambolole ili kwamba abe mboloshe ndani tukule nononde nyanga kubore Yesu anende bunyali mmaisha koko Yesu anende bunyali mbola mbobo ni itanga nende suluhisho mbola mbobo yenyanga huruza bondole yao mama wanje baba wanje muyayi weru ndani tukule nononde manyi wabara moko matinyu bandu bako yebara nuchile moyo bandu bako bora moko kotenya lakini Yesu izamaisha koko yenyanga huruza bondole nao nyanga bole tukule nononde sobera ko Yesu anobunyali anetsengolo loba nomusobera ko ye khali bandu bole unyanga bandu bole wakosa shakanyala khatawe sere izanga huruza bondole nao akwino wabondole nao akura bondo wande nyanga bote kule nononde okuramo ka bandu tawe sere Yesu shaura magoba kamanda tawe manda yabola mundu ya unyanga yabola mushindo amatoka ne hanu nalo mushindo wenamo abantu bali khotera bukundu au unyanga matoka na manyeshe litina kuruza tawe lakini salama na mbora nyanga usubiri chara nende bunyali nende tsengulu mweyo wenyu alabuga mweyo wenyu alachenda ndali tukule nononde nyenga obore nyasaye na bunyali nyasaye ne tsengulu eyali ulimu itanga ahuruza bonde nao anende suluhisho mbola mbobo anende suluhisho angoho anende suluhisho mbana bobo kale bana bobo bagusana tawe bakosananga chibachenda la tawe ukoro mwana amerandi bana banje bamera barina lakini Yesu anende bunyali sobera Yesu senishukale wenu busubiri nutera kusaya no busubiri Yesu alita bana obalakasa bana baloboloha abakuboya hao balagurulitao bakuboya yabo tere Yesu abora bambo Lazaro mumbolole bakuboya yabo balagubolola muri Yesu Kristo mubene wakoba ubene yakoboloha banya khola bindu byobo ndani tukuliya nono senishikale khobena busubiri khoma mata borwanga mwewe wenyu alabuga abalanga pana mundu ya unyanga shemanyi yali ubira mutawe shemanyi bantu banga babora unyanga shemanyi bantu banga bakwa makana tawe lakini tukule nononde na nyanga obore Yesu anende bunyali Yesu anende tsengulu sedera kusobera koye sedera kutemu kanisa sedera kuimba sedera kuikaika mwamnya saye anende bunyali anende tsengulu shetani akubabita lakini shanyala tawe Yesu anende bunyali abondole yao wakambala omieka changa wakambala matokanga Yesu abata matoko tawe anzanga bula mbobo anza kusubiri bobo litukule nononde na nyanga kubore sobera kumami Yesu saibera kunyasaye anende tsengulu bulamu bwobo Yesu anende bulamu bwobo Yesu abumanyi seikhabetsotso Yesu atsemanyi bulwale bwobo Yesu abumanyi botaka bwobo Yesu abumanyi kunyakana bwoho Yesu amanyi bola tukule nononde abondole yao esenduliranga unyakananga na nyanga kubore Yesu yisi akuruza bonde nao khalibe bakubo barina Yesu anetsengulu chokubola shinjikale sobera kumwami nyasaye mwami anetsengulu Yesu anetsengulu akhola maboko kutinya tsebera kusatira koye sobera za Yesu ukhajonya ta ukhuza moyo ta tera babola we unyanga matokana mchilindo aunyanga lakini Yesu yabola tawe ni tiano chara nyasaye undumi ni tiano chara nishana nyakolangwano lazima mipango chayapanga chikorehe nenyanga Lazaro alumushilindwa bama iboza kulichina enero bahura ulichina yabo lichina libulware lichina lyokutaha lichina lokunyakana bandu be nabo Yesu loyita diana kuri bawalanga yabora rulitsi kandi bene barutsa bende be nabo sobera kumwami nyasaye mau uterera huikaya ukachonya tawe ukuza moyo tawe ukuramo kabantu tawe kitara bantu balabona mako batofuti balabona kanyira katawe kanyira katawe kwa katiriza kwa kazi yako lakini Yesu ni iti anani solution lola liani kibolanga bambora Lazaro ne yakalwala mulina walwalanga yateta nabona yakakhuza rewola yakakhuza yatetawe matoka ne Yesu wala yitsanga injira musiribwa awala nakhiza
Chela Yesu anende mahoba kuchenya anende akolanga kamanga limwa akola mawa kabandu banza komba kabauka lichukulia nononde Yesu abolanga subira sindu shikali nokuba no busubiri no kaba no busubiri no sala lo itanga isakuru zabone na nende solution sindu shikali subira kumwana oka chenda ukuru utiwe subira sana kweli manyi lokomenyanga kuberamo majeliso kuberamo kuchenya kuberamo majeliso kanu lakini solution ilo ku Yesu Kristo anene tsengulu anenda bunyali khuruza bundu yana khuri yakhorera Lazaro anene tsengulu tukutenda maisha koko akhalukho maisha koko akhalukho nyenzi yoyo akhalukho bana bobo khaniba batenda mutira tsakatsende itawe anende solution ni Yesu Kristo khaniba beranga maisha matinyu unende maskini ulwalanga walwala uberana mahuma licho nyanga wore anende solution maisha koko ni Yesu Kristo peke yake ita Martha moyayi wabo mkhana wabo wanga Lazaro abolanga uya unyanga ni manyi hango wamenya no bandu wamenya mu kunende bandu bolanga shunyala tawe ibi shunyala kubohola tawe ibi shunyala ona tawe lakini Yesu anende bunyali sobereza u Yesu lo itanga nende tsengulu itanga nende bunyali itanga nende bulale bwa Nyasaye ahuruza bunde yana kuli tukule nononde nenyanga kubora sindu shikale no busubiri umwana wala busubiri shikana katawe Yesu aboranga Martha na kubora obena busubiri khandi kuboranga obena busubiri khushindu shikale maisha kino kenyanga kubena busubira lo kusalanga lo bolanga Yesu amba Yesu lo itanga nenda bunyali itanga nenda tsengulu na mipango cheche chile mpango chomuntu tawe mipango cheche chile mpango cha mwanadamu tawe ana mpango tofauti mwanadamu bolanga khulabuza lakini Yesu wala khulamenya itala bolanga akana kanga mako malei ana mpango chile ngare maisha kero hukanyanga khumusubire shindu shikale muyayi wero mboswa mama wanje papa wanje mulisi wanje muloli wanje nyanga bore shindu shikale vanende busubiri shindu shikale no busubiri no subira ku Yesu musubire mbokole byebye akola mako kuchenye shindu kale subira okhoramo wakabantu tawe tseleza kusubira mamnya ku Yesu Kristo tsela bonanga nisi shitsaza iza kuchenda ta itanga nende solution kwali bonolimo shemanya ali uberamuta imwe no manyi lakini shindu shikale subira tsela kusubira kuzela kusubira kulyo la kusalanga Yesu auranga la kusalanga anende machibu ne machibu kana ko lo achibanga na machibu male nenyangu bukuli picha anga wango Lazaro bandu bakayebera babola oyo kaka kawere baboli yali mulino wa Yesu yamuleka kwambora langa isatawe kwabala yakuza isatawe kwala nabu isanga bandu isatawe sasa oyo kaka kawere bandu nebera ne batsia matoka ne kakabwa ni bibirire baboli yokumane bokeke lakini mipango cha Nyasaye ni tofauti na mipango cha mundu litulya ndekane Yesu isanga Yesu ni injirango nabona akatuwanga wano nyanga kubore Yesu injira munzu mumu Yesu injira mu koko Yesu yenya kubalisha Yesu yenya kukasa Yesu yenya kuonya Yesu yenya kulombera bwitsominyi manyi hango wango Lazaro bwitsominyi bwitsa babola munde yakhusa namala matoka ne abuli mushilindwa atendanga no mulamu nyanga bore nononde eyali obonule mu Yesu isanga akhuruza munde nao loba no chenda uchendanga nende bwitsominyi no bola Yesu muloli makoba kakolanga na matinyo makola kakolanga na male ninzuyu nali mulwale na haona ninzuyu nali maskini yantu maskini benovo ninzuyu nali natamba lakini akambonya nyanga bore nononde Yesu anali bushuda bobo bobere ku Yesu Kristo sobera ku Yesu sobera ku likubaliere bakole benja hanga chanda monjere nya hanga motsere kusobera manyi isanga no isanga ngo injiranga nende tsengulu injiranga nende bushuda nende bwitsominyi bandu balayanza bandu balasanga labola hango hanu kweli Yesu winjiro mata manyi inyuma ya mana bola kweli Yesu akola kamanga limwa Yesu akola kuchenya sitera mwe wa wale ukusi sasa ubushi atendanga nyanga bore tukulya nononde Yesu anende bunyali
Yesu anene sengulu tsera kusubira ukachonya tawe tsera kusubira ukachonya tawe tsera kutenda muri ko baliri tsera kole kazi ye Yesu alikuza munde nao tsera Yesu anene sengulu makutsere kutenda munjira yokukasa nenda kulombera kwa Nyasaye libenya kutsumnya abantu byose bantu bose bamanya Yesu anene sengulu tsera loba ne kholomo go kenako loba tsenda ngiriwani nebola be kaiso ya khola nebola be kholo be Yesu akholanga no katira ngabana shibi komba balonde Yesu bantu balonanga Yesu era be kholo bya kholanga akhola be kholo beri laba ne akhonya ne akhuruza bonde nao bila shaka bantu bamanya Yesu anaende singulu lizukule nononde mwenu manya hali ulimo mwenu mwe kubereramu mwenu manyi khole bantu bakholeka khole bantu bakhosanga umani wakaba muhani fulani mayena bantu bakhosanga bantu bakholekanga bawole oyo keke kabwa oyo keke khwamala lakini likubona bolanga lirangwa Yesu yisanga lo Yesu yisanga isakhwebe yenya kholo libe yenya khulusa bondo lyawo habantu bakhora yawo habantu bakhoera yawo habantu bakhosakanga yawo Yesu yisabondo yanawo yenya khulusa bondo yanawo unende busubiri shinshikale ubenende busubiri nobo no busubiri nyasa khulusa bondo yanawo shinshikale okhuza moyetawe okhuza mata nabanishi babolango yawo natawe oya kundanga oya unyanga lakini Yesu itsanga nende bunyali itsanga nende sengulu itsanga ahwe bwizominyi maisha koko shenshikale no khutsera bwizominyi mu Nyasaye mano khutsera khwikasa muri huba lieri no khutsera khuba nende busubiri no khutsera khwikaya no khutsera khumanya ne ona sengulu no khutsera khumanya ne ona nde bunyali bosi tsera bunyali to mwana mu rutaba bunyali bosi Yesu anobo nalo itsanga nende isambabu itsanga nende solution shenshikale muyayi wanje muyayi wewe papa wanje mama wanje subira ku Yesu tsera kumusubira mu tsera khola bibi loba no tsererio no lo itsanga khola mo ko tsenya bantu bela mala mata bolanga bantu baba yabona oya unyanga bara kuli jena babola ko mala mo bakeke lakini Yesu ashomana ndi bitawe shenshikale tsera kusubira khola Yesu na khola mo ko tsenya na onya bantu balwale bantu babula obazetawe Yesu abikura sinjira bantu balabamba kanwa Yesu abesanga habona bamenya bantu balabo bolasenya khola tawe Yesu abakoza khunjira yenya hanga khwanya nenya khubotokula nonde tsera khizo menya mu Nyasaye tsera khusobera mu Yesu tsera Yesu yakhola bende kutsinya khola Yesu na tsanda khumasa makhuba ko kutsinya ne unya kuna makhuba kana ko yonyene yani akholanga makhuba kama mwanadamu khanyala khola tawe mipango cheru nende mipango cha Nyasaye tsirulukana yelo yitsanga nende solution shitsanga khweza bantu bayenzanga tawe yitsanga akhuwe maisha tofauti yitsanga akhutsenguli nokatela ngukhusobera mkholi umwami tsele kholi umwami litsanga lekhutsenguli litsanga lekhukhonye lokhuba nende busubiri lekhulusanga abundu fulani khura abundu fulani itela tsengulu tsenezo zili muri khobala Nyasaye lokusoma ndi khobala Nyasaye so khusoma ngase manye kitabu shene tawe khusoma ngane shibone lekhuwetsanga tsengulu lekhuretsanga lekhuinwanga imani yerutsange ikulu nokutanga kusoma ndi khobala Nyasaye nokwenza bikhole hanga itela Yesu bantu shibamulondanga tsela shimanje obosizanda lakini bawuranga bokanya sa Yesu wakholanga yakhola bikhole bele yakhola bintu byokutsenya balole bawonanga bantu bakora bakalanga bantu banende mo tofauti bantu balwala bantu balalu bawonanga baleme bachendanga balomanga bahuranga bawuliranga mali ko bali bolandi libolanga bantu basubira bamanye ne bawona shenshikale tsera kusubira mwa no yanzo musabushaluka 8 44 45 46 shibona kubona na muhali walo msaya 12 loyetewe Yesu nanyola Yesu shanyira mtu kwa kutawe lakini shinshikali yama nasubira loyeteza ngubi yama yanaona shinshikali subira ku Yesu tsera kusubira Nyasaye akhonye manyasaye
abana khutsa muhali ulimo khusubira kusaya uri muno munyasaye khubanga sante khubuyangu wakhwa khwakhura likhuba lyolo mulisi wanje nende muloli wanje baresanga makhono koko yali usaberamu butinyo baberamu iwe nende bunyali bukhutsa bunde nawo waruza lazaro mushilindwa yakamala mu matoko kanne lakini lo atoka ngo habo yamana rulamu maito kule nononde khonende mundu awonanga khonende mundu atanga khokoka khonende mundu mashaka za kubadilika manyula khola chinende bunyale na nsengolo muri Yesu Kristo khusubena khusayana khusubere amen.